Oh my. Mana ke wena re mo she wena o ne. Are wa thoma o maema le yona. Ingwaga. Ai. Ngwaga wo. Ke ngwaga. Ai. Barata basarati. Ke ngwaga. Ai. Are hoba. Hoba modimo nkutlwile. Hoba modimo nkutlwile. Double story. Kinkuya. Moshe. What's wrong game, brother? Wena strike. Vamos, o pelelewana. Orunyo ko maima. Uno ko maima kamo. Augwa. Riana. No maema realisa. Galo. Awa maima morito la pele ka tedi. Nna ne kere ke a maema man. Or maybe phela maiming ke se tretlo. Batho ba Winterfeld dumelang batho ba Winterfeld. Re le segwadi sa lena ka mo phapotsing kgatso strike mo shedi besha batheletse Dumelang batheletse ba Thobela FM ke a le dumedisha nna ke nna strike moshe ntate o tlhaka mo Winterfeld ka mo ke re ke le tamishe batho ba Thobela FM ke ka le thabolelo golo go ba le lena le tsatsing la ka jo ke mengwa lena ka mo releng ke ka le thabolelo golo ka nna Thobela FM shate strike mo shego tsotse ke mangare lina le la strike mo se ke la go dira ga go ba ke dina le go gabotse ko wena wa ga moshe no ke le dina la go dira ga mara ke maina ka moka so ebe ke wa combine ko era stage name ntate maloma ka na rata dintwa so ge ke na le one day ke belegwe ebe le gore o tsosa ntwa ka motlong ebe ba re hey o strike ile ka so ba thoma go mpitsa strike so ya ba le gore ke strike ke gola ke le strike so Moshe is also my name so ya ba le gore ke no ke nna strike Moshe because ke maina ka moka batho ba nkitse ke le strike ke thoma ke no ke nna Moshe ba Moshe ke mang ke no but no I no strike mos ka no from today le tla mpitsa strike Moshe ke dira ga tsa ka ona ke zamile go wa change batho ba re no just re go nya ka go se re itse o le bjao all right a re lebelele le la go ka mo tsa mmino o thomile neng go tsena ka mo industry ya mmino o tsamaile bjang di album tsa gago se tšelone le tsekai ke thomile mengwageng ya bo 94 5 but ke se a recording artist until bo 2003 ka thoma go ba backing vocalist ke ithuta dilo tsa studio ka thoma ka ba mogatishi ka record album ya ka 2005 ka 2006 e ne le ke ne ke le mo hatene batho ne ba itse ba thata ka ke ne ke le mo hatene ke ratwa ke batho bohle jale ke bolositse batho ba ntloile meno maswe Oh bolaya batse so and then ka ba le album e nngwe ne ke le contracted to a contract e nngwe so e be le gore ya fela e be ke tsia break ka ira tribute to Vuyo Mokoena le Sony there was a song that is le ka ira ba ke tribute to Vuyo Mokoena and then ka etsa ka starta go release di single ke sa release full album so ka release di single ke le single no na go shemo ba ira luka thata mo Thobela FM El Shaddai you are my king and then last year ka tlakare ngwao ke ngwaga wa ka maima ngwaga o go fitla mo ke le mong ke le strike Moshe ke na le album tse 5 alright ka mo industry ya mmino go le batho ba ile gore o shumile le bona ba opedi as mo opedi ke le ka ithuta le gore ke be producer gona le sehlopha ka mo Bulobedi ka mo ba re ke The Living Rock The Living Rock The Living Rock go shiswale ga re kry-a a re no man bana shiba ke ba shia le wena le ntate
le auso mo ba re ke Nomvula le ntate mo ba re ke Mailula ra gruma mo la re bona gore ba right ra re ntate Tshwale o na le ntate mo ba re ke Shaka mo o na le o mongwe ba re ke Hlaisane I think ba right ba tla tseya group ba itsweletsa pele beanong ebile le thabo le legolo ebile next week Living Rock e etsa dia live DVD without our involvement so it means it's a big step for rena by etsa their second live DVD ke bana ba le rena tla be ke le gona go batho ba polokwane ba ba santseng ka le bone moshimano mo pila o ka sekanda ro ra ka go shefe go le be strike re tlo ra le ka go shengwe ba re ke Ebenezer modimo ke a lebo Ebenezer modimo ke a lebo modimo ke a leboga Ebenezer ke yona re tla beng re ra loka ke kosha ile ngore mo gaufi le pelo ya ka is the last ke pina ya bofelo he ne ke ra this album ya modimo nkutlwile e ke recordileng a re